Zamisli da pošaljemo jednostavan radio signal u svemir. I nekoliko sekundi kasnije isti taj signal se vrati nazad. Ne od meseca, ne od atmosfere, nego kao da se odbio od nečega nevidljivog. Talas koji izađe iz zemlje, nestane u mraku i vrati se kao eho iz praznine. Neki naučnici su to nazvali samo čudnim šumom. Drugi su šaputali da je to možda kontrolisani odgovor. Ovo je priča o fenomenu koji zovemo Long Delay Echoes, LDE, i o tome zašto ga neki još zovu duhovi u svemiru. Normalno kada pošalješ radio signal, možeš da dobiješ eho nazad. Signal se odbije od oblaka, od planina, od ionosfere i vrati ti se za delove sekunde. Ali početkom 20. veka neki radio operatori su prijavili nešto sasvim drugo. Signal koji se vraća ne posle desetinke sekunde, nego posle sekundu, 2, 3. Predugo da bude obična refleksija u atmosferi. Prekratko da bi došao sa meseca i vratio se nazad. Ti misteriozni predugački odjeci dobijaju ime Long Delay Echoes, dugi odjeci, i tu počinje zbunjenost. Jedan od prvih koji je prijavio LDA bio je norveški radioamater Jørgen Hals, još 20. godina prošlog veka. Dok je radio preko kratkog talasa, primetio je da ponekad čuje svoj signal sa čudnim kašnjenjem, kao da neko, negde daleko, ponavlja istu poruku nazad. Kasnije, 30. godina, u ozbiljnim eksperimentima učestvuju i poznati fizičari i inženjeri. Šalju se kratki impulsi, broje se sekunde, beleže se vremena. Rezultat je isti. Ponekad se pojavi odjek koji traje predugo da bi bilo normalno. Niko ne zna odakle dolazi. Niko ne zna gde je zapeo pre nego što se vratio. Na papiru sve deluje jednostavno. Možeš reći, pa dobro, možda se signal odbija više puta između zemlje i ionosfere. Ali proračuni ne štimuju. Kašnjenje je preveliko, a snaga signala prevelika da bi preživeo toliko odbijanja bez da potpuno oslabi. Druga ideja, možda signal ide do meseca i nazad, ali putovanje tamo i nazad trajalo bi oko 2,5 sekunde, a neka merenja pokazuju kraće, druga duže od toga. Znači nije samo mesec. Treća ideja, nekakav talasovod u zemljinom magnetnom polju, gdje se signal zarobi, putuje u krug i tek onda iskrsne. Lepo zvuči, ali matematički modeli nikada nisu do kraja potvrdili da ovako nešto zaista radi na način koji objašnjava sve LDE slučaje. Rezultat? Fenomen ostaje na pola puta između objašnjenog i neprijatno otvorenog pitanja. Naravno, gde nauka zastane, mašta ubrzo nastavlja. Neki istraživači i dosta amatera počeli su da posmatraju LDE događaje ne kao problem fizike, već kao potencijalnu poruku. U nekim eksperimentima zapisivani su nizovi impulsa koji su stizali sa zakašnjenjem. Neko je primetio da se ti nizovi mogu čitati kao brojevi, drugi kao koordinate, treći kao neka vrsta kodiranog odgovora. U svojim teorijama govore o nevidljivom objektu na orbiti oko Zemlje koji presreće signale, analizira ih i vraća nazad. Kao da neko tamo proverava ko šalje ove poruke, koliko su napredni, šta znaju. Najluđa ideja. LDE su možda trag sonde koja nas nadgleda, nečega kao vanzemaljski crni sanduk parkiran u našem kosmičkom dvorištu. Nauka nema čvrst dokaz za ovo, ali činjenica da fenomen postoji ostavlja dovoljno prostora za ovakve mracne scenarije. Većina naučnika danas ne veruje u duhove u svemiru ili vanzemaljske sonde iza LDE fenomena. Ako ih pitate, dobit ćete listu mogućih objašnjenja. Složene refleksije u ionosferi, spajanje više različitih signala, slojevi plazme u magnetosferi, oprema koja pogrešno beleži vreme, kombinacija svega ovoga. I iskreno, mnogo tih ideja nije glupo. Zemljino magnetno polje nije stabilan, miran stit. To je nemirno more plazme, koje sunčev vetar stalno trese, razvlači, gužnja, cepa. U takvom haosu nije nemoguće da radio talasi nekad krenu dužim i čudnijim putem nego što očekuje. Problem? Nijedna teorija ne objašnjava sve. Nema jedinstvenog modela koji uredno objasni zašto odjeci kasne baš toliko, zašto su toliko jaki, zašto se ponekad pojave, a ponekad ne, u skoro istim uslovima. LDE stoje na margini, ne sasvim paranormalno, ali ni do kraja spakovano u standardnu fiziku. Ipak postoji još nešto. Radio je čudan medij. Ne vidiš talase, samo okreneš dugme. I odjednom, iz kutije, iz tišine pojavljuje se glas. Za ljude sa početka 20. veka to je već delovalo kao mala magija. Kada onda u noći u slušalicama čuješ svoj signal kako se vraća posle nekoliko sekundi, lako je poverovati da te neko drugi sluša. Odatle i naziv duhovi u žicama. Fenomen koji je na granici između tehnologije, fizike i ljudske sklonosti da u šumu traži smisao. Danas, uz sve naprednije sisteme, LDE se ređe pominju. Moderni prijemnici su precizniji,
imamo bolju kontrolu opreme, bolje razumemo ionosferu i magnetosferu. Ali pitanje ostaje, da li smo fenomen ubili boljom tehnologijom ili ga samo više ne tražimo? Neki tvrde da je sve već objašnjeno unutar standardne fizike, samo dovoljno komplikovano da običnoj publici deluje mistično. Drugi i dalje sumnjaju. Kažu, kad god postoji rupa u razumevanju, postoji mogućnost da nismo jedini igrači u igri. U ovoj priči, niko ne tvrdi da LDE dokazano dolaze od vanzemaljaca. Ali niko ni ne može do kraja da kaže, znamo tačno odakle dolaze i zašto tačno kasne baš toliko. I zato fenomen živi na neugodnom mestu između nauke i misterije. Možda su LDE samo ogledalo naše sopstvene zbunjenosti. Šaljemo signale u svemir, tražimo odgovore, tražimo nekog ko će da kaže tu smo a ponekad, kroz šum i statiku, kao da čujemo odjek sopstvenog glasa deformisanog, razvučenog kroz vreme. Da li je to samo igra talasa u magnetnom polju Zemlje? Ili dokaz da neko tamo sluša naše grebanje na vratima kosmosa? Za sada, LDE ostaju jedan od tihih podsjetnika da svemir nije samo prazan prostor. On je mreža nevidljivih tragova. A mi smo tek počeli da slušamo šta nam ti tragovi govore.